de suna me sin frɛ de sɛ ɔnkae me anɔpa yi menim nia won sa anɔpa yi wo ka kyerɛ Awurade but ye ka kyerɛ de sɛ uti Adom 106.3 mede ya tudin Ɛberɛ ne so a na aso anɔpa yi baabi a wo bia e de nkyɛ kɛsɛ pa fi osoro Nyankopɔn nkyɛn e de ma anɔpa yi onyame asomdue enka ho Shajidi Edin. Opesa woni small between the Adom 106.3 on Facebook. Now near Mumuna Yensum. Between the WhatsApp messages no aba ewo 0243024946 now pay uni mumna yensum nyame nhyira so do afidi na to Adom 106.3 na uti twede ato din Ɛberɛ ne so na aso sabre de ayekrado ejina fidi kese so eden chia kese pa ma ye papa Bishop Dr. Usu ansa papa bia wo bia onyame asomdwe enka ho sans na meden chia kese enso ema the moderator of the General Assembly of the Presbyterian Church of Ghana, Right Reverend Professor Joseph Obrigeboa Mante papa ene mama onyame asomdwe enka ho eno ejina me fa chia kese pa ema the clerk of the General Assembly Reverend Dr. Nino Odonko papa nyame asomdwe enka ho mecha papa no mienu wie sa na je se mache asofo a wo Ghana ha nyina eno bia na fidi ato Adom 106.3 e o ti dwe ato di Ɛberɛ ne so na aso Ɛberɛ ne so na aso abusia mamwati president nyumo bebre me you said bebre mo na je said na Facebook na mo ka glory be to God asomdwe enka mo papa glory one mafigana ye damasi nyame nhyira mo se mo so mo de mafidi na to Adom 106.3 na mo take me there ato din Ɛberɛ ne so na aso beden chake says pa ema Gan West Property Chairperson Reverend Daniel Amwakunyako papa nyame asomdwe enka ho sans na meden cha ama a doctor Reverend Kofi NG doctor minwe din komo sisia minu se enche onso odu nim de be ba bebo amajmede na tumi akoso nyame asomdwe enka we say for mamenko o ma minu mo sha no pay e ho na me ma mo so afisha para na ye ma za se bronya mu ade wo no enti abusafo nyame asomdwe nka ho anka so abacha mo hote san de obi ahụ ye de anope ayiwa oduga kra na me nyan ru ha ayiwa me tun so dana so nda ayiwa onyame asomdwe nka wate ana na me te se wo to jompa na me se me nia na to dwom no me manage ye me se me na me ofie me sre ya na me bo me se ma but want ya cause na to dwom ko fo ti na kwa bwachwa ebeze oye oyi but wa buano kwa oto kire no mu ze wo nyame nhyira mo pa na dwuma kese amudi de ma multimedia ni na nyame nhyira mo papa nyame nhyira mo abuzafo ya manyum na koso na so baba de yentu nda nyame asisima ba kombienu na fe yentu ase Era was your goma, the voice of Mamma Valley, the Sopani Adoma, Unama so, Ediadumi. Munanya mea sida.
Asuma niba kurono anopayo Yes, baby, I will be a young woman. We thank you, we praise your holy name. We thank you as a nation, we thank you as family, we thank you as church, we thank you as individuals, we thank you for the life of our family and our loved ones. We bless you, Lord, we bless you, Lord. We bless you, Lord. Oh, on no shemiso. On no shemiso. What's that to Yanka? Manya, you better join. Come on. And I pay Manyani. Oh, Jesus. I no pay Manyani, Mato Jompa, Mama Yame, Majinqua, Ayonona, Oyami, for me, and I pay wine and I want to drum at the Amano.
Yede enyina se betujum amanyame. Jesus. Sa nyame na wahwe yen so. Oh, ono ne ye boafo. Ono ya di nyina. From January up to date. Jesus. Eyo nyame adom. Minim sane a won so hu no. Ba no pay Erade yeda wase. Papa yeda wase. Se bibi wase da chia. Enka wona yede be ma wo. Oh my God, say yeda wase. Ye emere wase yeda wase. Enka krase yeda wase. Mrande se yeda wase. Bofrase yeda wase. Erade won wo bi se yeda wase. Onwe ni bi se yeda wase. Tuntumfo se yeda wase. Kokofo se yeda wase. Erade yeda wase o. Yeda wase. Senye wunyame a senye wunyame na waya ini baby anka yewo anapai bibi wasidechi a enka woni wa na de mawo ini baby ya de beko yemfa yase da manua yemfa ma bosom yemfa ma obi biara yesi wunyame wona waye nti wona de asida emawo papa yeda wase yesu yeda wase Jesus hey papa yeda wase adumfo yeda wase hey ayi bi de nyame yeda wase wa wudusu na wo yeda wase anope yasida ene de mawo e bosa mpa yi e wunyame eja oba ene wo krokodemu amen amen oh amen amen ma amen enye kesipa amen yenya bibi ha omune esum anopai ma menkin kai kakana fi yenko ya sense but baba sene ya na osofo assume zaka na osi bi bible no to na from manfaso enti we bi akọ Psalm 34 na from manfaso Psalm 34 hwe na wan go kan say Psalm tibia o hase yenya be ma nana showboy o say amen 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 emi yebua o say praise the Lord. Praise the Lord. Come and say amen. We God say glory be to God, most high God. Ebiana also ewa woda anase we can all the bands so and so meet me abuana ya kan e de amount. Amase me hwem from Amsterdam. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nyaku Emilia say, I'm watching you live from Aquatia. Greetings to all Praise members. Oh, yeah, praise for you now. Asante Peter also more fire, more fire, more fire. Divine Spirit is pouring on the saints of Almighty God. Oh. Yes, it also do about part say aminu nyame onchire munyina maybe say Lord I'm so grateful. I am so grateful. We say obetimi aba Adom 106.3 on Facebook now so do the abana kenkan e de aboa madwodi no so atimi akoso mo amoso betumi afa WhatsApp message no 0243 024946 na yakoyanim. We say mama yankoyanim bacho kan man Psalm 34 verse 1 to 4. Anyum eduana 9 temu ba kwesi 9 Psalm 34 the Psalm 9 Baba Psalm 34 use the microphone Anyum eduasa 9 temu ba kwesi 9 me sherade na nyina na yeye wo manum dai Erade mu na mekra behwahwa ne ho ahombrantefo beti na won eni age mu ne menkamfo erade keseye na mu maye mmom ma ne din so mahwehwe erade na webua me Medas erade asemni amen nasinka erade but when you see erade asemni nasinka erade yes I see Psalm 34 verse 24 I will exalt the Lord at all times, his praise will always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me. He delivered me from all my fears.
The word of God. The word of God. I was here on a pay and David Adrenin. Baby, away the Bronya Numuana Yakui. And next time you're right. I think the 19th, right? 18th. Wow, that how many days? I wait the months now, may you know. I made 31. We 18th, my cousin. I can't 13 days and not 12. Let me make cancer. I can't say nothing. I can't 12 days. Oh, yeah, sure. 12 I can't 18 my behind 13 I can't 1 I can't 13 days. Hey, me banner back on the mass in there and you know the mass in there. But you're done young si baby or day abedu Christmas in there you say I can't 7 days now a duo but I can't and mark 13 days na afeno akode between 2020 and someone na a woman and someone a fimu ba ye. I was here if you on the 12th of March, Babisi another day. Baby, now so David said, I will exalt the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Oh, Mesherati, Minquanina. Na ye woman num day. Ah, Shabai Bunumaka, Shabanumka, Shabai Bunumaka, Shabai Bunumaka. Second view, best one of it. Mr. Raddy Minanina. Mr. Raddy Minanina. Na ye woman num day. Na ye woman num day. And I said, I'm a pay on your me, a ye be, oh, one. A ye be, oh, ho. A ye be, oh, I said, the man, me. Hey, politicians say, me say, aye ye bi wo ho a, ese ye de ma nyame. Jesus. Nyame na wapoa me ato abaga na ha wie no. Baby adu bia no, aye ye na ese ye de ma nyame. Baby a wuti bia wutie ya no pai. Ebra so say, ye de aye ye mom ema Awurade. Jesus. Ye de aye ye ema Awurade. You see, Tefre na hwe ase no eye mienu wa na ye no wabutu enipa mienu so si akan a se na tie bia ba ko bedi kan ba kwa to si mienu na ne asi nyina mu no anopai David say ono de obehire Awurade anopai brinso na asudwumadie no ye ka cho say ne ekosu biara ye behire Awurade e wo Ghana. Is I say, aye bi wo ho a ese de Awurade baba aye bi wo ho aye bi wo ho a aye Awurade me de ma aye bi wo ho ti ba so you say aye nwom na metuma nyame metiase yi mi nyai sa ye da aye aye nwom Mekamfu mendi Awurade nuni. Oh, Akosidaleko nagasabi. Hallelujah. Hallelujah. Musha sebio. Aye nyom. Na beto bebayane. Asi. Minya Ona homa mega ni mihunda na osanje misoda bati mekamfu mede Agosina meko nangasafi. Na ye go manum dai. Aye no e wo manum dai. Awurade mu na me kra me hwahwa ne ho. Jesus. Abusia, anopai menim ne a wafam. Ne ne nyame ayede ama ho. Sa anopai nyame nya na wakatasefo ho. Na wote yenka de a. Ye say aye ye de be ma Awurade. Aye nyum na ye tuma Awurade. Ye nya sa ye da. George said
Dasham Fiu or say me shamo Amsterdam Nyame Ochiramo Pam Mame Ajwa Boating or say oh was blessing because as a Christian I believe God wanted to show the world his supremacy, how powerful he is, how great, how wonderful, and how honorable he is. I said, I saw the Yamias go, no Yami Beso Chile, so no good to know what to me. I was here, and now that's what I say, you Yamia to me. To see, I will restore the Lord. I will restore the Lord at all times. And meaning in name. Continually be in my mouth. And meaning in name. Mekoswa de nyamiase. Sase na yeye ewo menum da. Anopa de na wo wanum. Me da wasi me nyankopon. E de be na wo wanum anopa yi. Me da wasi da. E de na wo wanum anopa yi. Bible say on the order nyamiase. Yen say ye be yi nyame ayeda. De na wo wanum. Verse 3. Glorify the Lord with me. Glorify the Lord with me. Money Azafo, money nkafu Awurade kese. Eho se onyimo ho. Money oh Jesus. Money no so. I sought the Lord, and he answered me. He delivered me from all my fears. All my fears. Ma share rade. Na wabua me. Ya share rade. Na wabua yen. Oh my Ghana. Ya share rade. Na wabua yen. O say rade agye yen afini a yesuru nyina mu. Obekoso agye yen. Na enaka kraka ode ye betwa. Kaina hu say bronya eba. And then we do have no pay. Many years say, "Send a share sisi." Adom no hey nya grokra multimedia. Nya me shiramu. Just say ye di bronya. Ajinkwabi ye kai say. Bibi e twam ajinkwabi abeji yen. Odi asumdwe e na eba. Azafo mon kesi me back na yen kozafo ofianchu ahoma no siti azafo Isaac hwema me na omra so sima back na me kuma chi ahwe tifi asem no ebere ba mu na David to sa ndwumu we o se bra na wadan bodamini wa abuma kanim na yemfa ne yahwe no hu se sa bra na wadan bodamfo ni mpo no o wonyame bi ese oyina ye enti na o Dawurade ase se Awurade waye yewo manum da yi Awurade mu hu na mekra ebehuwa ne ho se de atie biara anapei wo akwanya se wo denyame ase ase waye yewo manum da yi oh Jesus akwanya no wo ho ma wo se wo denyame ase COVID-19 bire yi mu eneme bia ebaye ne yene da sumpo but se aka enefua dumiensa na afia kwawie ya wo akwanya se wo denyame ase abusia ahobrasefo beti ahobrasefo be dey wo beti abusia se wo denyame ase ewo denyame ayem afi mu se de atie bia onyame ka ho David bra otwo sase mo ye bra na wadan bodamini ewa bin malakadim ayemfa ne yehwe ohun se
Sabri Nipo was such no woman Pono or Quenya so de Yamiasi. That's Yamisha, Asafo Dixon. Aba me kakaka na Bacho Casade Kakana and Ahodino Muntime Yaja Honsa. Ose mesire wurade Mesire wurade na mesire no me kwanden na we kyerese yenyim bribia ye de sire wurade me kwanden na wo ya akwala ese wo sire wurade wo ye obaba wa ese wo sire wurade wo ye opin ese wo sire wurade wo ya akwakora ese wo sire wurade wo ya briwa ese wo sire ose me kwanden na nya me de amanye no se me wo 1 year ese me to me sire wurade se me di 100 years ese to me sire wurade efri se enkwano de amame no enkwano ansansa me de me sabo me posa ya kwa sie me no ese me to me sire wurade me kwanden na me kwan o se ne na yajie won menum onyame na yajie e won menum o so boni part se ono ne saso obonyen se ya mada no ase enu ta ade nipa ese ye yan se ye danyame ase onyame ayajie bi wo menum onyame ayajie bi wo wuso wanum man kase me hwasa mesidan me hwasa moto aka me hwasa adwuma no bokoye ansan madanyame ase yale ni mu danyame ase yale ni mu so eya da danyame ase da nyame ase amande ni mu danyame ase aden ni mu danyame ase amen shira papa. Okay, yeah, that's fine. What Isaiah chapter 9 verse 6 I see. Now who akokwa amayen. Wa mayen obamani. Na hini beda na betiso. Na ba fedi din say ofutufo onwanwa. Onyankopon otumfo. Daja asumdwe hene. Asumdwe hene. Asumdwe hene. Yes, asumdwe bagana. Esa sumdwe bagana. Because you over no dia asumdwe ne. Esa yes na ye kind no o ya sumdwe hene. Eja no pay ye ka kire wo say masumdwe emra. Esa say Ghana nyame ama ya sumdwe. Na bra ye be di Christmas yin so no ye ka sumdwe say owura bi di asumdwe aba e di amaye. Odifo Isaiah ngoma ti enkron enchem ensia Isaiah chapter 9 verse 6. Hwe wawu akokwa ade amaye. That is the Christmas for you. Abusia anopay ujidio unyinio ye de agidi say awu ajinkwa bi amaye. Eno ne say ese yetimi danyame ase no. Ye danyame ase. Baba mi tie wo na yempon. Na wawu akokwa amaye. Wa maye obabeni. Na hindi beda ni metri so. Na hini beda ne matri so na wa friend din say ofutufo nwanwani onyankopon tumfo daja asomdwe hene daja asomdwe hene daja asomdwe hene ne osan ye asomdwe hene enti bobo se ba ko he de wa akwa amaye tie na wawu akokwa amaye wawu akokwa de amaye wa maye obabani na hini ebeda ni metiso na hini ebeda ni metiso na wa friend din say otumfo nwanwani otumfo a osan ye onwanwani ka onyankopon tumfo hini dana ba sisu oh Jesus ye be friend o say oh wa daja fotofo asomdwe oyo mama so chance nke bi na yempon ye kase da se de benyame say de nyame dia man ya wa masudwe dia ba na fe aka na so pe ne ye kai Yesu Kristo na woda so e de aka ho papa me da se bichia atiefo nyina so atiefo di so asafa ne mo akwa ba so ba to ya ne tem ne enko ba ko nipa ye nim ne se woda anya automatic so be sorry and say nyame ye wadom na ade chiwa ese odi asida bi na mabo yankopon esan say bebreda nso omon sorry bebreda nyame ye wadom na se wada na ade achi na wasore a asida ene se odi mo yankopon David say ni kwanda nyina na ye say boni mu papa mu ese se ohyira Awurade
Oma onyame kese o nani. Bonimu papa mu ese ishira Awurade wo sakwan no so. Bonimu papa mu ese ishira no Awurade. Mamenko ahoma no so je Dr. Kofi Antwi ahoma no so ka sima be miensa yemfa emma no. Papa wotime nka onyame asomdwe enka ho. Anka won so minia apomote sai nyame adum nti ye ho ye pa ye ho ye da nyame ase ye dentia e ma ye tiefo nyina voice no kofom kaka na so na nyina ye megiri sam nyina mo ho ye o yesu nti ye ho ye papa ye ka David ka se obeshiru ade ne nkwa na nyina obeshiru ade na fe yesu ye hu se aka enanso na yesu awoda nso na ye kai ntri eno se akan odifo Isaiah ngomati ekono chemu nsia se wa wo akoko ade amaye enti ba wo de nsam na wo wanum dada some woman wo ye de nyame ase asem we some 34 ne fare by pa e wo 1 Samuel chapter 21 from verse 10 emra David e gane fi so ohene so enim na okokopie Akish ohene gas hene enim na okobo ne ho adwa wo ho na so bi tawa no akwakope baabi akote e na okote gas ohene Akish bro no so na hona ne nkoa ni bi ohene Akish nkoa ni bi ehu no e na obi sa se na nye David weina nkrofo mikromofo to nyoma no se wakum apem ena ono kumpim du ena ohene so ekum apem a ye bono yi na ene yan cheno ne amfane nkoma ohene Akish na onso ano mfane nkoma so ye David tamfo na say ode ne ho akwakoto na tamfo so ati say akwakọ say na wo ka tefre ho asa akwakọ tefre akoto nkokombam ye be so no sa na eho enna unyame ma David atwene bi enna David dane no ho bodamuni into kopie ohene animu no obi a wabodam de yemfa no nkwa hemfie sabi obi a wabodam yemfa no nkwa hemfie na se na David ye no ho no o man tesu o trotro down ho o se so ye no ho se bodamuni eno na ohene bisa se na da mikrom ha abodamfo sabi abodamfo asa na ena mode akwa we bodani we eba mani momfa no enko to akire baabi na monyi ne fi mikrom ha eno na ema David eje no ho nyame je no efi na tamfo sam eno na de betro Psalm 34 verse 1 ye ka ho asem anopen se ye be hire wurade yenna yina emre ba ne be hire ye hire wurade emra weyi yen efi ohaw ne amanemu yeso sorry ana wusra wo bi keke no o say I will bless the Lord at all times no enne nyina no kwaku enne bi wo ha eyedin enne bi wo ha asejama akawo nkoto na so David etu ya so so no de enne nyina no obedai obeshira ewurade esane ohawo ne amane bia onu nyame eyi ni fimu kwaku na ye keka na okeka abatuo ne ade ni nyam enema ekoso ye nyina hu nyama ekoso ye nyina ti nyama ekoso minyi ni se eye festa na so se didi fo mu de enyo ye be koso ayeden ehire wurade efi se ubi mansu bi mempene so be na ka akwakoye kwija na akwakoye niam bia ye sisa ye bag efifie ye de esi abonten so na no na make kasa wo accountant general for Christmas carol ase na mi bisa se busu ye ni madware o ye ni bebre no so nte French nti se ba ne sa ahe fa ne ebekọ ye ni ba bi ebekọ nti ebekọ so asre wurade na ni nyina mu no ye ni David be ya adwene se ye be sire wurade adenti efi se wawo akokoa amaye wawo asundwe hene bi amaye nti emre bi a ase jama ye nyina bo asundwe ho mpaye ni ye koso bo asundwe ho mpaye no it is in the midst of coronavirus it is in the midst of electoral uncertainties and I say we be dia tum say wanyin tum say we be ye den enum no enna ye sire wurade
if it's a wawo ajinkwa amaye kwaku na mami sign fa asem we ntu twapiem mesre yenya if etu fiada yenya no muslimi for ekomos ekobompaye etu memenda SDA for ekwasore ekobompaye etu kwasiada yenyina yekwasore ekobompaye so masema mi bisa ne say eba abatwo ho niema aya na nyame wen what is the God factor when it comes to elections? Almost nipa 89 years almost we can say that they profess to be Christians. Enti nia yesua wo nyame efie nia sofo ne imam fo kire ye no edu abatwa san kire no eya fahin enti omo a ye ni ade na so obi awia so obi ayese ni ade no omu Kristo som no mu nyame som no ene omu gidie no hefa ne deity muni asase so ntene ene asase so han no e wo hefa where is it kokko no place mo na me bisa na me na asem sebe Bible say where is it where is our Christian values Bible say you waso no onti ya homo no e ka kire oban ga kokko ya me say asede ma soro na ye kono ye de katakata ye ni keke eba elections eba football eba niema e fa ye ho padia nyame sinchen nyame tranchen na ye ne ye beye me ni se no be boye MY Dr. MY yembre no kwade ti no de me say u twa ncho na fe ye de esia na because about no mu de ye ka se ye ka ho asema ye nka enwi but na ye sra no se na wo ka se ye Christopher de be na ye emre ti se yi mu ye nyinya me bi se ya bompa na nyame wati Bible no na nyame eno the question ye bompa na ya bompa say ye nyina de nyame de amanye no ye gitum na ye to asena ye koyanim 4 years no baba encheba wu 4 years encheba entino entino say ye koyanim tiye nse ye nuanom a sabi o emonto ho ase say se wonto ho ase kwa na famra kwa so na masumdwi embra Ghana na yitimi yes agidifo ewo mu no enye obi ane ne kasa omo ko ifiada enefie omo beko mox memenda eri beko memenda sori kwestiada omo fa Bible akwasore no omo na ye ne omo kasa ebusia enye danyina na nyima beko yie amaye David say min kwanna nyina mechide urade yensu hwani na yesremo na he ni ade no ye de say emwa kwaku bi isi nso no so aba ye de chichafo a etremo fra no ade ase beka ho asem ya menshira mu nyina menshira also me say next week the Friday no ebe 25th me boa kianeke say ye ba na ye be di bro nyana wo ha kianeke be ba be di bro ye ba 9 lessons nyina be kan ye di nyina wo ha se ne so ya soro na ye di akọ ya menshira me chia akua ya menshira obeti yo abusiam baba sima ba ko nyina ye na nyame ase magana be de ekoso bi ye mu no wo de ye na nyame Efa magana. Ye bompai ni nyame ase magana. Bompai ni we give it thanks, we give it all that we give it all the blessings. We thank you as nation, we thank you as church, we thank you as family, we thank you as individuals. We thank you so much. In the name of Jesus Christ. Erade pa yeda wasi. Oh my God, say yeda wasi. Ne eko ye ne enko ye say yeda wasi. Ne wadi nkunim ne oni nkunim say yeda wasi. Yeda wasi. Yes, say ye tia CD. O rade ne be hira wo. Is as waye ye e wo ye num da. Isan say wo wasudwe hini bi e de amaye nti. Yes, yeda wasi. Anopa yi ija tifo nyina shawunsa. Ija oh my God na shawunsa. Mentime ho ase nyina shawunsa. Wo a wo kasa ne ma nyina ye din no. Erade kasa. Ma ne ma nyina ye din. Efa nhye wudie no nyam. Ye bompa ye wo ye Erade Yesu Kristo din mu. Amen. Obusia ye de ye bre no aye be awie. Ye de hana ye de esi. Ye bre no so na so dwumade na wasugusu a wotie no. Enche bia na yasore me amedin wo cha meye Charles Kwaku Adom Darkwah Bas Risofo Bishop na nyame adom amaye kwan a yenzo so yetimi edi nyame asemi ebremu nyame enhira mo menyi wa fidie no emfia kra enche bia obeti Bishop nso nka se
ɔde anapa dwumadie no ɛbrɛ ɛno akyi no wobɛte sigye ne mpafoɔ nso ɛnka ɛwɔ ha sei ayewa de wɔde kan ɛwɔ ha dada ɔsɔfo ne si sima baako yɛapɔn dada dɛn na woka papa ma menkyia asafpani mɛsimensa ɛne mesɔfoɔ mama Randolph das nyame enhyira RTC makaba ɛhɔ yɛ kama yɛde nyame ase abusia ma yɛmfa seda ɛma yɛtifo a mo so mote yɛ nyinaa onyame enhyira mo papa awumu Matthew ɔse God in all things my grateful forever I'm grateful nyame na oda na se osade nyine mo beda Awurade ase abusia ye kai se aka nanso pena bro nya no aba enjumade bri ekoso me mom paye ne enkoso pa Ghana nhyeru adensa yes politicians say abusia mo masomdwe emra na enema nyina nkoso bo confirm Ghana ba ko pena ewo ye ni ba bibiara ayeko anopa yi edisa asomdwe no eni ja se wo si kwan mu aye ahwe se ne o se koye demonstration ne ba ewe na yiri de nim bi abrante aba wa me tufu say dweno ho abusia ye de wasi ayoa agya mo fidi ama mo nti mo fa mo ne ma na yenko same nyame ka mo ebere so na so ye de asi da se ne nyame ya adom a ye besan ene mo ahia bio ye da wasepa so do video to adom 106.3 o change media ya to din